response, I think, from the grassroots is very, very good. But bowling is on a boom. Bowling sekarang tengah boost lah. I would say in the past 2-3 tahun, worldwide bowling is on the rise. More and more athletes are coming into the sport, especially Malaysia with our team creating history in the last Asian Championships and now the World Cup. I think it's a very, very good opportunity for bowling to move forward as a sport, to expose our sport to the public, and of course to the corporates lah. IPBC memang dalam banyak program sejak 90-an lah. Kami punya development program actually one of the best in the world. So it's been about 30-40 years that we have been developing top level athletes. So ini bukan satu perkara yang baru, and I think wanita side we have always been performing very, very well. So that is a platform that we are looking at. So untuk progress in the future, we are going to continue developing as we have been doing. The formula is not wrong. It's the correct formula. It's been successful. We just have to improve on it. Okey, Tasha sebagai Ratu Bowling Negara, dan tadi pun Tasha cerita pasal kelebihan bowling ni. Mungkin pendapat Tasha, cabaran yang dihadapi berbanding dengan dulu. Banding dulu, kita orang bowling alley tak banyak nak compare sekarang. Sekarang dekat pusat membeli belah pun dah dapat promosi ada bowling alley tu. And then dulu juga tak ada media exposure macam sekarang. Sekarang sikit-sikit kita boleh viralkan. Macam ada dulu ada budak 5 orang main bowling kecil-kecil. Tu semua menaikkan lagi nama sukan camping bowling ni. Betul macam tu ya. Okey, Tasha, nak tanya jugalah dengan Tasha ni. Sekarang ni Tasha kalau tengok program yang dah sedia ada ni, Tasha rasa mampu tak program-program macam ni nak melahirkan atlet wanita hebat dalam sukan bowling ni? Saya rasa mampu sebab saya pun mula daripada bawah juga. So kiranya, tapi bila kita jadi wanita ni, kita malu bila nak mula main any sport pun. Sebab kita selalu rasa bila kita perempuan je kena duduk rumah, tak boleh nak belasak semua tu. So saya rasa, saya harap saya dapat memberi inspirasi pada mereka untuk mula. And then at the same time, fasiliti yang ada sekarang pun dah cukup baik untuk melahirkan atlet wanita yang hebat. Tasha rasa ada tak pelapis yang bakal menggantikan Tasha, ataupun Tasha rasa dia boleh reason hebat Tasha? Dan mungkin ada tips atau pesanan untuk atlet yang menjadi pelapis akan datang ni? Alhamdulillah, kita pelapis kita ada banyak sekarang. Nak compare dulu, sekarang saya rasa saya dapat lihat yang dah banyak yang boleh menggantikan saya satu hari nanti. Sekarang kita ada National Youth, lepas tu kita ada juga junior-junior saya yang pergi ke World Cup dengan saya, Jillian, yang luar national team pula. Saya dapat juga ada juga bakat-bakat lain, bukan dia national team, tapi sebabkan mungkin mereka mahu belajar dulu, so dia orang fokus dekat benda lain dulu, baru dia nak fokus sukan bowling. Mungkin orang nak dengar lah daripada kata-kata senior, tips ataupun pesanan buat dia. Macam pesanan saya selalu bila dia tanya saya pun, saya akan selalu cakap, bila you kalah tu, it's not the end of everything lah. Itu one step untuk you learn from your mistake, and then jangan give up. Sebab saya memang pegang tu daripada dulu sampai sekarang. Sebab dari dulu pun saya, bila saya kalah tu, saya selalu marah. Tapi satu part tu saya macam go through, mungkin ni satu step untuk saya jadi belajar dengan baik. So macam mana saya sekarang ni, saya tak give up, tu je lah. Itulah dia perkongsian daripada Ratu Bowling Dunia kita, iaitu Natasha Roslan. Natasha telah mengajak kita untuk menjadi sentiasa fokus dan bersemangat teruskan perjuangan dalam menghadapi cabaran dan dugaan. Jadi perkongsian kita kali ini semoga menjadi sumber inspirasi buat anda semua, terutama pelapis-pelapis yang bakal menjadi atlet negara. Teruskan bersama saya, AB Nazri, pada episod seterusnya dalam Arena Wanita Hebat.